hiwe ke sihova a mamani ko toa pe, hiwe ke sihova, whawhetai ki hono hua wha, whakahātu ni whakamoui, me he aho ki he aho. Whakahono nau e ao i hiteni, mo ene ngahi ngā au e whakaofo, ki he kakai ko toa pe. He oku lahi a sihova, pe to tonu ke whakamalo lahi ki teia. O rei ke mana wahe lahi hake ki teia, e ngahi o tua ko toa pe. Whatulo atu. Watap ki a whio e o toa mafi o tau lotolotong. Watap ki a ho eiki, me whare matāpure. Tap whoke tātai whaiwhekau, se kopi whinau. Ka koe sikeritari a e siasi, e misiona tonga, pe mua a takilotu. Watap ki tonga ko toa pe. Aka tā mōka whenga maari e koe niki atua e tari lerei. Kei ki mō tōlo o mamata mai e o pe. O ko tui o kui kai ki e who'o e o ngā tangatani ki te mōua. Ia whaiwhikau se kope, kau mā whaiwhikau perikani e sao. Ngā tangata, maro mo e whilau taimi. Pea kou lau koloa, pea kou lau koe koloa. Ai whainga maari e kou mau. Ke o whaia e whihui, o tau paki ai. E he ene wholofola. Koe whakaamue pa mua lotu, ke kau ai ki he e tau ngāwe. Paka ea hare ai e tō ki tua, o kou kore, ke mohanga whamoemore anki mauto. Ke ki mua ke tau hoko atu, kore pe tangata e whaiwhekau, sikeritari, ki ne whai hātau lotu. Tako whatahai lotu. Atua mafmafia ko ka mai whakaiwani a Fiona. A malo mo whaptai e whainga maria e mo ui o mau kau whatahai. Ke mau wahe i o wholofola. A ki mua ke mau tala noa mo whakaawa o wholofola eke o mau tomu a kore haka o lau maria maani o ni. E ke haa ere mai o ke awhia o mau lotolotonga. E ke whaitau pekina o mau ngahi atamai. E atu ke mea ngāu e a ki mau tolu. I he wahe o wholofola e whiawhikoini. Whaitau pekina ngā ki nau tolu o nau mea mai e whanongoa a ho o wholofola. Tuku ke ni hanga o halasi e mau ngahi mo ui. E teu ia e ki mau tolu. Ko uhi ko i tāniti ko ke teu mā ki mau tolu. Pa kato mai ai lotu. Ko whakamore mau ngahi tōnou nou. Ko lotu e moe hua whai e si suko e aloka ko ia mau whamo ui. Amen. Amen. Malo apito o tāntai whaiwhekau. No malo i tau ngā we a ke lotu. Tau men ke le son whika hiwa. Kai ki mua beke tau whanonga ia o le son ko ia. Ko le beke ai maha mo manatu ke le son ko tau situa pe mi ai. Ha mea nā ke mawinga ia ai. Whaiwhekau, se kope. Malo apito. Ka kore pe mua ke u whamalmalu atu e ngai whatap ko toa pe o whaawhaki pe mi he loki o e ako wholofola koeni, kai a tā pe mua mo koe whainga maari e, ke u whaipe haki wahe ato haki i konga o e mea na kumahu inga i ai i e resoni ku tau si tua pe mi ai. Ka weinga whoka e resoni ku tau si tua pe mi ai, ko e ngāu e whakamisinare ki he masiva. Ka kou mahu inga ia i he talawhatātāna e whai e si isu, i he wahe uafulu mani ma ko ia e tohi a mātiu, ia toa ia e rea koe ni ka e rea kohoti he wholofola, ai taimi na e hangai e sisu, e he tui o wahe ai whanga sipi pia mi he whanga kosi, pia mi he tō matau pia mo he tō he mā, pia koe rea ina pehe, pia peheang e ia kia tek nau tolu, koe kutala mo oni atu kia tek mou tolu, koe mea iho mou whai, ia ki he taha o ki si hifo, iho ku kai ngani, ko mou whai ia kia te au. Ko tui o ku mahu inga o pito e whakaukau ko ni e kuhanga si isu, o hange ko e whakaukau, ko e tau misiona ngā ue o tua ko e tau misiona ia. Ko kuhanga si isu o mai ha whahinga kakai o ku mahu inga ke tau tokanga ki ai. Ka tau te fito ke te nau tolo ku masiva, ke te nau tolo o ku riekina, ke te nau tolo o fie kaia mo fie inua, mokosia. Ai whahinga kakai o ku lahi e taimi, o kai ke tau tokanga e kina. Ka kuhanga si isu, o ni hanga whamanatu mai ke te tau tolo. O ku kauin he kakai mau inga. I society o tau iai, ke tau whai ho tau whatongia, ngā ue whakamisnari ke te nau tolo. Kai ko ia peka ko fia, he hanga si isu, o whakataipe a ki ai whahinga kakai ko ni. Ko tau whaamu whoke he tau ngā ue, ke tau ngā ue, maa si isu. Ma taim lahi koe ke tau ila si isu, i hanga i tau whakaukau, ka koe o si hanga i si isu o mai he tala noa mau inga koe ni.
ko ia fie kaia, ko ia fie inua, ko ia kui whare maki, ko ia kui sone, ko ia tuku hausia, ko muri ki he kolo, ko kakai ke tau ngā ue ki ai. Pako tui, ni hanga mau peo whakamanatu ke te tau tolu, o ku kau e kakai masi wao, hange koe kawinga, o le son ku tau si tua mi ai, i he kakai maho in ke tau hanga toka ngai kina. Malo. Malo be tanda i whekau. Malo. Hata anak mai whekau perikan. Whamarumara pe mua e tarawhatapu o se noa whaki, kai ata pe moke uka watu ki he manatu me liepe ki he re soni o ku ne os whai hono tā ke kina i ngai wiki ko tau si tua mi ai. Kai ko le soni wiko o si, le soni ko e ngai whamisinare ke o kau ngā api. Ka malama pe ia ke whakamari i lo ua mo le soni wiko o si, e whakakaukau ani. Fotu i whakakaukau ani, o peheni. Ka pau ku ke tala ke ofa ke otua, kau ke whii a kotoko ua, koe loi koe. Koe maari kono vete koe whakakau vete he ngore soni o peheni. Ko o whai koe ke he si ia te koe, ko whai e ke si. Ka pau te tauhanga o vete ki e uhinga o e kaunga api, he nai nofo e whakamamafa e re soni koe ia. Ka o mai tala whakatātau e riwai te, samaritani le rei, ke ne o mai uhinga kaunga api. Ta koe kaunga api is not the person live next door to you. Ta koe kaunga api taha koe ku si ia te koe. Na e whakotu mai he tanda kiskeltari ai se ves koe ke tau whai, ngau ke tau whai. Ke masiwa, tuku hausia, ri e kina. Ko ta kaunga api. Te ao nei pus. Ta kono mo o ni eni. E ilo fe e he kakai o ku tau ofa ki a si su kalaisi. E ilo ia he tau ofa ki kakau ngapi. Mako ki tānaki bea ku fotu e whai ke manati o le sonu tau si tō ni. Malo api tō ngō whaiwhikau. Kai ki ha mea te uto e tānaki ki ai. Tau hoko tai pē ki he talateo le soni o wikini. Pa mo tawa taina pē. Ki mo tokoni mai he talateo le soni o wikini. Le soni o wikini ko le soni whikahiwa ia. Pea ku talanoa e ki ngau e whakamisiona, ki he tuumari e, ki he kaukaua, ki he mālohi. Pea ulau e vesi, pea mea mātiwa taha no vesu ano, pea tuke ulau. He koe haa hono aunga ki he tangata, o ka pau tene mau a māmani kotoa pe, kai more e hono lau maari e o ona. Pe koe haa e fuaki e ha tangata, ke whetongi aki hono lau maari e. Pe koe haa e fuaki e ha tangata, ke whetongi aki hono lau maari. Maari e whoke ngai tala noa e wholofola. He kuhange ko ku whakakata ake tu maari e. Kuhange ko ku identify pena tāna o kai tangata iki whewhekawa ne nai. A kalaisia pia moe masiva tuku hausia. Kai hange ku ne whakaori aki nau tolo tu maari. Pa hange ko ki whahamisiona te nau tolo. Kai au pito. Koe whakaamua e o tua ke whai e whakamoui ki he taha kotoa pe. Pe o ke masiva, pe o ki kai ke masiva, tu umari, pe tu umari e ange, koe misiona e ki he taha kotoa pe. Pe kai ke tu e hoko atau ia, i he talanoa koe o wikeni he topi whamaapopo me pe he onga tangatani. Ka koe kore, mo whanonga mo mautolo e ngai rea soni, o ngai aho takitaha o wikeni. Ke tau sio ai, whekau aki pe moe misiona, ki he tu umari e, ki he kaukaua, pe moe maloi. Ta hoko atu, a moni te, ko tala no whika mo ne mani. Anta ik sekretari, tala no menge ki ngāhi re soni, o ku tau, sorry, ki aho Sunday, ko tala no ka nepkanisa. Tala no menge tangata ki sekretari ki he whenga o tua, ki whakamo ui, ai tui, ko nepkanisa. Mara opit. Ko tui ko e tau lawe pe ki a Nebukanesa pe o mahino ka te tau tolu. Koe futu i loa en. Ko tui o lahi talanoa ki ai e tohi a tāne la. O kune talanoa ai ki he tui koe ni, koe tui i loa, koe tui na e lahi o no mawhai, pe moe ne i loa. Ako mahino pe ka te tau tolo ku tui e si ki he whakaukau ai whoilia koe ko unlimited atonement. Pe koe whakalerei tai whangatangata e o tua. O mahino ke te tautolu koe pekia kalaisi ia, koe uhi ko ki tautolu ko toa e whahinga e tangata. Pe ku te tu maari ange ko mea na ke lawe mai ki ai, pe ku te masiva, pe tu maari e ka oku aonga ke te tautolu e whakarerei ko ia na e whahe kalaisi.
La vea Paulo ai ne tohi ki a Timote, rak Timote vai wa pe mo veso no fa. Ne behe ai ko uhi ko finangalo ia o tua ke whaka mo uia ka kai ko toa pe pea ke la vai ai I lo I o mo oni. Ko tui ko whaka kau ia ko mai ka te tau tolu o whakatatau ki e whe ui ai uhinga na whengai o tua ke whaka mo uia e tui ko eni. Pea tau ilo ko toa pe I he whakau lave kei a reaksione vai wa pe mo veso no wa une anga tala mai ka te tau tolu. Nai whoake si isu ko e whela ulu au to tongi ia. I he tau ngahi anga hala pea I kai a tau tolu. Pe ka koe uhi ko mamani ko toa pe. Sai, e tala noa koe ka ki a Nebukadnesa ku. Tala noa foke vahe wa ai kau ai futu I koe ni pe moe. Vi sone na oange kia te ia e otua patau nofo feu ia taimla. Ahono oange he otua ki he tui hi teni koe ni. Ai vi sone pe koe misi koe ia ki he alunga koe ia ho tau mamani. Pea tuple ki nai e tui koe ni. Pea tau ilo pe tala noa e vahe wana o sanga pe o tua o mai ngau e ake a Daniela ke ni hanga o whakaau ki a Nebukadnesa ai anga e whakatuutu e mamani. Koe koula kohopure anga ia pe iai pe taime osi ai. Hanga e tui koe ni o langa e fui misio. Koula pe me o lunga ki no vae ke whaka kau to kua koe. Pak mahino ka tau tolu. Koe koe ni koe tui pore hiki sia. Lahi e ngahi mata vai e ne mo ui. Pak mahino ka te tau tole vai tolu na e whekau ke nau punou ko toa lotu ke futui ke fui misi ko eni. Kana e whakahae mafia o tua. Pena u tau sio e ngahi rea na e whai he tangata ko ni hange na i riu. Na ne ositari pe ko o tua ku whakaofo o tua. Ka e wahe whana e toia e misi o no ua. Na e oange ki ai ko hafu a kau tupo tau ke langi pe maui pe whakaofa. Pea tala mai ka te tau tolu na e ma mata pe tui ko ni ki he hau e tangata leo pe mo tangata mao ni pe na e ta e fua kau pe holo. Ak tau ilo ko toa pe tala na e au ki a tuunga e fu tui ko ni na e tau tea ia. Na e hanga e o tua o whaka au ki e misi ko ni pe ta mai na ne nofo he waka pau te tau sio ki he konga ko ia o e tala noa ko ni o ku whakaofo e tau sio ke hanga e o tua o liriu e mo ko tu e to o mai ai lave nga hire soni tau wako mi ai kau tala mai ka tau tolu neongo na e hanga he o tua ave tangata ko ni o nofo e vao hange a manu ufanga e whakatapu ai ne tonga mo ui pe mohono sino i e taimi ko ia ako mea ko whakafo i e Daniela vai whave stol fitu me ai ko au Nebukadnesa o ko whakawhetai mo whakamalo mo whakaapa ki e tui o e langi ai a ku mo oni e ne ngahi ngau e ko toa pe pea koe ne ulunga ngā koe whakamau pea koe ne mawhai ke whakawai a ki nau tolu o ku alfie lahi ko tui koe mo ui koe nina ne ako au pito ai mea kana e whina ngalo pe o tua ia ki oa na more mo ui ai tui koe kai ke tau ilo i anga e tau whanonga ai aho tau kaua he lava ki e langi o tau sio ka Nebukadnesa ka kou tui koe whakau ia ai whatatau ki he wheu i koe ni ai whina ngalo pe o tua ke whakamo ui e toko taha koe ni pea ko i moe ne mo ui ai maro pita Amen. Amen. Nani whewhekau? Tala noa mai nge ki hare soni ma wahe o tau wako me tala noa koe ni. Palopito e sekretari ai fotu whakakau he tāki e kina e. Taim koku na whakamatala e koe ai whekau aki pia mo ui a Nebukadnesa. Koe tau wako i whako tala noa ko Nebukadnesa he toi tapu. Tau sio toko Nebukadnesa, he is somebody who we have states a koe comfortability. Pe taimi lai koe toka tāna ke lawe he whakakau o ku associate si suia mo si i hifo. Associate si suia mo masiwa tuku hausia ri e kina. Ko ne koe ke tu mari e hange koe o ku ke fu mau inga mari e ke a ukia e mo ui taengata. Pe ko me ko no fo whakakau mahalo pe ko tau mo ui ko he mamani o we find stage a kai pe he comfortability. They get whatever they need to get. Una osima na ko bona osino na to fe mari. But they need to understand ko no nga mo fe mari ko ya. It's just a worldly thing. Ko me be mamani. Pero ko sio ke tano ne Nebukadnesa e sekretari. O ku persiste ne o tua he ne feinga mai ka Nebukadnesa ke whakamo ui. And I love this. This is what ko lesson ko ako me.
It doesn't matter who you are. Amen. My God will try absolutely everything to save you. Ko me ko wako me tana ko ni pa temi la ko pe hangi ko ngari faka fa ngata a ta ngai fa lo tu pe ka hangi ngori fa ngata ke ta wa fe ta fu up tu mari hangi ko ta fu sen sa polo ap ta to ke ta hu ka up tu mari fa ngata ke ta ngau ka fi mau o tu ke fa mai no even ne ka ne sa ko hawi ko rula ya mama ne ta ko God wants everybody to understand o ku ne fi mau ke a o te ne fa mo ke ta ko to amen. Pea ke na tolo ko mea mai pe ko hape tu ngau tau ye pe ko si i ko hange ko au pe ko lahi ko hange ko ne pukanesa o firma o tua ke o tin famo ye malo. Amen. Ta hokat ke a hon hoko tala no ka ne mani. Anta ki sekretari ano mengi ki hanga hire soni o tawako pe me he kaunanga na seva ni ti mani mani. Malo pito. O tui ke tala noa ko ni o ku reko te ua ngahi to i pe mo e ves a vai ni mange ves uraki ke taiwa. Ka ku o mai ka te tau tau ko taha ni ki tala noa mau inga. Pata tau ki e feu i. Ai mea o tau wako me ki fefine ko eni. Ka koe ki kaunanga na e taki po pula mai pe me whanau a isleri. Kene ngā ue ki he ek tau kone a mani. Mahino peka te tau tolu ai whakaukau. O ki toko taha koe ni na ne mau e ne mo ia e loto ofa. Pea mo e loto manawa ofa mo anga lelei ki he tui ki he ek tau koe ni. Mahino peka te tau tolu na e puke ek tau koe ni i he mahaki. Hufanga e whatapu koe ki ria. Pako tui na e ngā ue pe ki kaunanga koe ni pea ne whai e ki ngā ue koe ni koe ne ofa pea mo e ne tokoni. E tō taha. I kai koe a peka koe taha le sonio ko wako pia me ki kaunanga ko ni nai malo he ne tui mo ne whalala. Ko uhi he na ne hanga i loi. I he ne tui e mo ui pen. Ko uhi koe ne tui ki he otua pia mo ne ilo. O kui ai e palo fita te ne lava toko ni. Ai eiki tau ko ni ke whakamo ui a pia mi hono kiria. Pia ko tui koe taha ia i he ngahi nau nau nai mau he ki kaunanga. Koe whoke haa. Tō lahi ai whakaukau koe ni e ko ki konga pene o asia e tala noa. Pau ka ke re ko te ingoa o ki whewhine o ki kaunanga koe ni. Kau tau ilo nai whakawai le rei ai mo ui e kaunanga koe ni. Pea neongo nai kau he taki pōpula ke ne ngā ue ke i tau koe ni. A kou tuina ne mau. I kai koe a peka na ne mau ai loto la, loto to. Ke ne alu. O whai ne ki misiona. A ki he e ki tau koe ni. Kou tui. Te tau tui pesu ka pau ko ki tau tolu tau ngā ue ki ha tau e ko whai ngata ke tau lava rea. Pa ke tau mao e toa whiunga ke tau lava rea ki ai. Ka koe ki kaunanga koe ni neongo koe ki lea na ne vahe ke tau koe ni ai ne whakaam mo ne tui e iai ai toko taha te ne lava whakamoui kana e hoko ia koe tā puaki. Na ko tui e whakaukau koe au lava i ke tau sio. Pe koe hai ki whakamooni ngari o tau sio ngari maulalo nai. Ka koe ki whakamooni koe e hoko ia koe tā puaki. Ki he i tau kone e mani. Malo. Fetai. Fetai. Ante ki sekretari. E whekau. Perikan, tano mengi ki he kore ane mani. Na e whai ki he palofita. Pe mo e tali e palofita ke te ia. Pe ko haere soni te tala wako pe mea. Ko uloto au ke ukamatau me re soni. Koe. E ko whakau hau. This is what comes to mind. Ko mea whakau he whakau kade mini. A sa me tolu whaaba mo e vesi walu o pehe. Kamata bea ke wakai o kule reilahi ai o tua. E monu ia ai au tui mo whalala ke te. Ko expectation ni ko ai takitau. Na kai ko e na au sia. Ko mea kone kore eni. Kone hohori ke whakamo ui. Hono kiria. Huvanga whatapu. Pero kone expectation ni na ko hui ko mea kona na whanongo tala no ai. E lea mai pe palofita. Mo ui. Pea mo ui hono kiria. Hala ia. Ko mea kona whekahe palofita ia. Alu. Koe whakalolo mataha eni. E koe tu koe tala noa. Koe vai uri taha pene he feitu una whekahe palofita ke. But I often wonder why. Koe hamena, wherea ngai vai. Hamena ke tanta ke alu ke vai koe. O ku maa. Whakatau mo tu unga o tangata. Katalangi he avke.
Sio, immediately ko ne os mahino na hala in expectation ni hen talangi hen ka mui. He ka gewalwa. Ka gewalwa. Ka fano ma me un lave peti re ko te vita ge. Oh, taste and see that my Lord. Kilo ka mana ka ge au ai tau ke vai. Ka ge na usia mo ya. Ka ge na usia. So le so ni. O na ai tau expectation ni ko ha me ke ne limit ke ne ta off ki tau tol me tau fetau la mo. O na ke hau ki o tua pe a whihala ki a hao whaka kau pe a ke holo muia me o tua. Ka ku ke hao ki he o tua, o i kai ke tau ia mo whaka kau, keep on persisting. He e lawa he o tua ke ne whakaofu, he mui koe. He koe kia te amu whaka kau, ka pau he kai ke kamata mo ke wakai, he kai te ke au sia koe le rea o tua. Oh, taste and see that my God is so good. Blessed are those who trust in him. Kia ne man, na ne toki au sia le rea o tua, he ne uku tu ofitu. Uku tu ofitu. Koe ulaki o si uku pei, ako tau se olo tatu he ne uku. Uku aluake kai, pipike rimu he sino, mo ne whakaliri a koe ai. To e uku pe, to e uku pe, to e uku pe. Tu ofitu. Whawhetai he eki. Oku mawhai e eki ko tau whamu. Reso ni e malo pitu. Malo pitu o tangata, wahe lelei mo mahino. Whiko aku mo ngai reso te tau ako me ne mani pa mo ne whiwhine se vāniti. Tau hoko at ke ao noko. Ko e wit ko e whakamooni kia ki nau tolo o poto. Nikotimas. Tangata ik sekretari. Tano mea nge ki ngai masiva whakalau maari i mo ui. A Nikotimasi. Pa mo e whonga na hanga kalaisi o whiau a ngai masiva koe ni. Malo o vito pe ko tui ko e tala noa maari en mo e tala noa iloa peu tau lau pe me folofolau le ko te toia sione vai tolu le suraki ke tawa. Mahino ka te tau tolu ko Nikotimasi ko e eiki a ke kakaisiu. Whamatala pe ke vai tolu ve suraki. Ve siongo fulu ta mai ko e hakonaki ko e whaiako i isineri. Tau pe ko tangata poto ko tangata le ko pe foko e whaaresi. Mahino ka te tau tolu e tuunga whakaako, mo e tuunga maolunga na iai ai toko taha koe ni. Pea tala mai ka te tau tolu, nā ne tolo po uri mai ki a sisu. I e ene whakaamu, ke ne whai e whehu i mahu inga ki a sisu. Koe hae mea te whai ke ua wai mo i tangata. Pea kou tui koe whakaukau mahu inga ia, na e hau wai pea mo e whāresi koe ni ene unu mai ki a sisu, ke whai ene whakatau wholofola ki a sisu i ki taimi, o kune hanga o fufu, kai ke loto ke sio mai kakai, ko tui koe taha ia, i e ngai mea e tainimi o tau, whaingata ia kau poto ke nau unu mai ke nau hau, ko ui koe nau whakaukau, ko nau fu poto ki nau tō. Iai whoke rea wha taka he tau, alu ka tō taha ako maalunga, pia fulahi ia ke ki pon ko ki hao ngā ue ai. Pa kou tui o kulahi ai ni i, o hange koe tangata poto koe ni, na ne whenga ke whakatoi. Teu pehe pe koe tangata na ngari, na e malu aloi, koe anga e whakaukau ki he anga e ne mo ui, kai ke loto ke ilo mai kakai o fie mau e ia e mo ui. Ka ko ui koe ne whakakaukau en, pia tala mai na ne tolo mai pe, ke ne hao ki a sisu. Tala mai ka te tau tolu, ai whakakaukau koe ni, na e osi awhio i pe o tua ia e loto e toko taha koe ni. Pea na i kai koe ia pe kau tamai na ha Nikotimasi ki a sisu, ko hui e na e we ia, ke whakaloto ia, ko hui ke ne hao, pea ke ne whai e whehu. Pea ne ako na tari e sisu ke te ia, pau pe ke ne whanau i whoou, i he vai pe mo e lau maare, pa kou tui koe whakaukau e na hao e toko taha koe ni, na ne moni, na ne whie mau viviri, ai whakamo ui pia me eiki, ka koe ne tono nou koe ui, na i kai ke ne loto ke whakahaa ia, pe tene hanga o tiklea he kakai, o ku ne whie mau mo oni, ai tari e iko sisu kalaisi ke ne mo ui. Malo. Malo bito tanto whekau. A whamawhana, tā noa pe maopo. Tanto whekau prikan, kai hae ola whio hea Nikotimasi pe mo kalaisi, pe mo ere soni utawa ko mie. Koe ki he ku whakaukau he, whakau mo tō tā, koe mene umari. Hange koe ni ke tau sio koe ni. Koe taimi kou hau ha toko taha tu umari e koe oku iloa ki he lotu.
O si hanga pe tau toru seti ai tu unga koe ke iai. E tau toru koe tau osi lotu. Tau sampai toru hakapai koe tau whaka tata ben. O warpe ku hu mai tō tahaya i loa i tō ngani e community. Koe tō tatu maari. Kero ne hau koe ki whare lotu. O si o to me tiki pe tau wiek te atoru he tō taha koe ia. Ke whakotu ia i hono tu unga. Tu unga he community. Koe tu unga e lotu. Tu unga he community. Kau tau sokotu atoru i hono tu unga community. Koe mea ko maari e niko timasi. Niko timasi realize o kui kai ko tu unga e hawa kasi sukarasi. Mo ne apita tau sio ke ne whakawhengai hange umalu aloi. He? Koe kau kana hanga niko timasi o iloi o kui kai ko tu unga ia kono tu unga community hawa kasi sukarasi. Koe ulaki ben, e mea kung whakakau kei. Na haia he hiriange koe na whiohi. Kila kapana e na hawa niko timasi he tu unga community, na whaka, e hange ko tāno koe whua e toko taha maukoloa. Ka koe ni. Kila e wahe fitu koe toha sione, asa niko timasi. Asa niko timasi e wahe fitu koe toha sione, hau e mea ofa. Ko whawhare he taimini, kake toi fufu e niko timasi. Hau fufu e niko timasi he ulaki hau. He na teka ke teis teke ilo e niko timasi a sisu. Ilo e wahe fitu koe toha sione, wahe tomuna ki tāno ka whewekau. Wahe fitu ia, hau niko timasi mea ofa. Seo toi mari tahani. O ke ilo e tau wā koe ke wahe tahiwa koe toha sione. Ko niko timasi a moso se wa arimatea, na ana teu ka sisu ke terio. Koe whakamahino e ke te au, koe whawhare e wheo hea niko timasi mo sisu karasi. Na e lalawa ia i he kamata o i kai loto a niko timasi ke haua ke hono tuunga. Toko whakatauanga pe te tau whakatoka ngā ia he tau mo uigo he mo uigo. Hau koe ka sisu he tuunga ko koe iai, pe ai pe koe e sisu he wheo hiko ia, ke whawhare ho mo wheo i peu ke tuu maari, peu ke masi. Pau e ki whakaukau ki le sembeo whotu ke whaikea. Malopito sekretari, malopito whaiwhekau. Nā tau kamata ke misiona ke tui, pa tau hoko mai ke misiona ke iktau, pa tau hoko mai ke misiona ke poto, pa koe mta hoko e a hoko, koe misiona ke tuu maari. Tā no mai nge ki he tangata tuu maari, na e hao eke ki a kalaisi pe ko haa ngau rei tene whai ke mauai ai mo uita ngata. Pe ko haa ngau rei sonia uta wako me tala noani. Sekretari. Malo abit, kau tui koe tala noa maari e peni au tau whanongoa pe ai. Tala noa koe ni ki toko taha. Wharea koe rich young men. Ai koe ki toko taha koe ni tau pepeo kei talavou kei mālohi kanai lahi ne paanga mo ne koloa. Ta maina ne hao pe kia sisu o ne ilo ko sisu koe o tua. Pea tala mai ka te tau tolu na ne ofi koe kia sisu, pa ne eka sisu. Ko hae mea te o whai ke mawai ai mo i tai ngata. Pea tala ange pe sisu ke ne hanga o tauhi, ai ngahi whekau. Pa whakalau a te sisu e ngahi whono. O eanga e tauhi o na ke whakapō, o na ke kaiha, o na ke tono, o na ke man. Ngai mea pia koe tarika e taravou i o ko osi whai ko toa pe. Pia mi ai nai hanga si isu o whakakakato, ai mea koe nei tai kakato koe ke ne mo ui. Ene tarangi alo whakatau ho ko loa pia tuwhai a pia mai masiva. Pia ko tui e whakaukau ko iau ne hanga i o mai ka te tau tolu. Whaingata, pia tāne ne ke tō, ai whakakaukau ko e mbātiwa e taiwa pa mwesi wa wha. E whaingofua ke kāmeri ke hu, ha kāmeri e hawa i hui, i e hu ai koloa ia ke pure anga e o tua. Hanga hange na e whaingata ia. Nei loto mamahi, alu loto mamahi e toko taha koe ni. Ko hui koe neongoi, koe koloa koe mea mahu ingai ki ai, koe mea ia ke ne hanga puke puke. Kai kai ke ne hanga ilo, ai mahu inga ia e o tua, i e koloa ko ia na ne tāpua ki ia ke ne mo ui. Ke wahe pia mo masiva. Ko hui ko ne whakaamu ko ia ke ne mawai mo ui. Pia koutui ko whakakakato na e whai e sisu ki a te ia. Na e tupo e neongo. Ai tai fie maari e pia mo loto mamahi na ne mau. Ko hui neongo e more ne kolo. Pia koutui ne hanga pia o mai ka te tau tō. Hange ko veste fito. No anga tau maa maman ka more o tau lau maari. Pia koutui na pehe whakaukau e talavou ko ni. Ako tui koe ki whakaukau ia ko whi whakalawlagi ati ai tāna koe. Malo pito e sekretari. Whikau, koe hana i ke heke he talanoa sa ke asi. Pe mo e talanoa e talavou tu umaari e koe ni.
Pe mo ngai reso ni tawa ko mi. One of my favorite Bible story, ai ta no ne ta lavo tu mari. Ka ke deu o whakaloloma. Kono whakaloloma, ko le koti ko sa ia hono lau he toi ko aluke vai tāwalu. Luke vai tāwalu, kamata me ves tāwalu. O le koti e kosperi ko sa ia no lau ko he tā no ko ni. Nai kai ke hawa sisu e ke talavu. Ko talavu e algo sisu. Often utau lau te kosperi ko sisu ko misiona sisu to seek the lost. Often utau lau he kosperi. Algo sisu kumi. Ko tala noe ko ni, tala mai nai hau. Hange ni ko tano ni ko timasi. Na tula tatau, mau koloa, potoe, mau koloa e, i society. Pe hau e tala vou, ko iena ne fie mau ke ne ilo. Ko kusio ko ke whakaukau, mahana na whakaukau e tala vou ia, ko pure anga o langi o ku ngawe i. He? Pure anga langi o ngawe. He ko ne, ko tala ko, te kei ke motu e talangi e sisu, whai e whekau. Pe whakalawa te sisu e whekau he tauhi wā, tangata pa mo tangata. Ko tane tala vou, from the days of my young, I kept them all. Wow. Whekau mo e tō ta, naku tau whihia he whekau ko ia. Tau whihia tau tō nei whanau mai si, tau tōmpu hake pita. Often our reaction to such things, from the days of our young, me he tau kei si I, mo tau he whekau. Ko whakaosinga u whakaloloma. He koe ngata anga peni e tala noa e tala vou. Ngai, o kei te mention e tala vou e kosperi. Sono ke ken mo sa ke asi. Ko tango e sisu e tala vou alu, pia ke hao mui mai e te au. Ko ke ken mo sa ke asi, ko sa ke asi na ilo e sisu. Fononga maa sisu ia o ilo a sa ke asi. Ai ko whakamau ke ilo tatore sisu e. Do something, whai ngā mea ke ilo e koe sisu. Ko mea sa ke asi na whai na kaka. Matu ko sisu ni toka I mananga. But ke sa ke asi, na provoke ke sa ke asi, to do something ke whakatoka ngai e sisu. Mahalo pe e kau whanongo, we need to at least do something ke whakatoka ngai e sisu. So no ke e. Tange si sa ke asi, e sisu. Sa ke asi, huira. Huira, te ta iho whare mo koe ahon. Ko sa ia immediately ka sa ke asi. Ana os nofa sa ke asi, me ko repented. Sike whatonga tanga sa ke asi, e sisu, te utotongi whakafoki. O liunga wha. Wow. You can only do that when you come to Jesus. Kake te lawa e wai nga mea. Pea kure konte a sa ke asi he tala noa, ko tala vou ia, na e tafoki au arula tomu mai. Ko sa ke asi na e kei nanga mo sisu Christ. Kire tamu toha ka sisu, ke tau kei nanga mo sisu. Pa ko ungo wha una loto ke au ke tau kei nanga mo sisu. Hau ki whakaukau bea o ngata malo pita. Malo pita o tangata. Kore pika iki ki ni o mahai mo malo. Ke whakaosea ke ai tau tala noa he whiawhini. Tau main ke a whakaosi. Koe misio nain ke kaukaua. Misio nain ke malo I. Sekretari whamorimore. Tala noa mengi ki he hanga e whiohia eiki. Pe moe kakai o kuna umawhai. Pe moe re soni te tawako pe mie. Malo pita. Ko tui koe maino peka te tau tōna e whio I pe sisu ai whaunga whakakau mea ki he kau iwi mālohi. Ko tui o kau ai I he konga koe no e re soni o e aho koe ni o tala no ai ki a so sefa me o alamatea. I kai koe a peka munehanga o lawe I ai ka te tau tolo e konga koe ni pak maari e tala noa koe ni ki a so sefa alamatea e taimina ne o mai ai koe ke nehanga o tanu. Ai sino ko ia o sisu I he hirianga e pekia ko ia sisu. Pea whakamahino mai ai ka te tau tōruia na e toki asi mai pe a Sosefa Almatea. Na ka ke ilo ia na ia hawhahinga mea na e uhinga e ne iai. Ka koe asi mai e tō taha koe ni o ne alo kore ai sino sisu ke ne hanga o tanu. Pea ko tui ko whie lawe peki ai I he vesi I he vahe. Koe kosperi o kure koti katoa pe ai. E whaai kosperia e tala noa koe ni ki a Sosefa Almatea. Pa maina ka tau tōru. Ka pau nau hanga tohi. Katoa mea koe ni pau mau inga. Ko tui o koe no mau inga. Ka tuku pe mua ke ula watu a vesi tolu walu ke vesi hono whaua. Pea hiri ko ia ko Sosefa o Almatea. Ko ia konga ia a sisu. Ka e whakalilo lilo pe. Ko ene mana wahe ki e ka kaisiu. Na e kore ia ki a Pailato ke ne ave e sino sisu. Pe a loto ki ai a Pailato. Ko
ko ia nai hau ia o ne ave ai sino si Isu. Pea nai hau mo ia a Nikotimasi. Aia na e fuafua hau kia si Isu he po uri. O ne omi ai mula mo e alosi na e fe hui aki ko e lau te au nai a hono mamafa. Pea nau to ai sino si Isu o whakakoloa aki ia e tupenu mo ngahi mea kakala o whakatatau ki he anga o i kakaisiu i he whai o mea whakaeki. Pea nai he potu na e tutuki a ia i he akau hangowe. Pea i he ngowe e whanua loto fo ou na e te eki tuku ki ai nā taha. Ko tau sio ko Nikotimasi enu na asa nge ko mene lave ki ai whakaone nai. Pea mo Siosefa ala matea. Ko ngo tangata pe ia na iloi na ngo tangata mahu inga i he na asi ko Nikotui na iai pe makatunga na uhinga no ave ka Siosefa o ala matea. Ko tui ka pana ka ratu aki i taha masiva pe ko atake ne kore ai sino si Isu. Pe aku o mai ka te tau tolai taimi lave pe tau le soni ki ai. Whanga pe si Isu ia whekau mea kakai ke nau o mai. I e tuunga ko nau iai pa ko manatu pe ai wai pe kakai ko manatu iai e talaloto e taha ko ni kau stewardship tare kita ko ia SPT. Ai taimi ko ia na ne Hawaii pe mo ne tamai pe mo ne whaeki he mo oni ko ni tau kauai sia sa apitu. Na e whaunga pe ki tangata eki na e tautou arange o whai ne whakatau he nau whare koloa. Pe hao pe katunga whai e whakawhi o nau kauat. Lolo tonga koe nau pisinisia ki nau tolu. O tupure ki na koe kawa mo e hafua. Pe hao pe katunga nau whakahoko e nau pisinisi. Mao e lau miliona he nau pisinisi. Kai hanga e ki o awhi i mai ki nau tolu. Pako tui. Mau amanaki le rei mau tolu ia. A mau tolu koe ne unioni. Te mau mamata ki a tangata pehe. Ai toko taha koe ni tene i heni Julian Asa. Ko tui ko hingoa ia o e tare kita stewardship ko ia SPT. Mau amanaki tene a ahi holo he ngai whanua koe ni o whatatau. Ke whakaukau. Pa te mau sio tonu ha tangata na e ui pe o tua. Kene hau tangata business pe ari ake ne fu ngau e mahu inga na mau e lau miliona i hene businessi. Kane hau. Ai tau sio ki ai o hanga pe si suia. I ene ki whaunga pe mo ene whekau i haka kai pe. Alasi pe e nau mo ui. Pe nau kau mai ke ngahi mo oni. Kon pa koutu tau whawhetai pe ai. Koutu ka pate tau o mai e kakai tu maari e mo iloa. Pe na yanga whewhe e nau kau mai. E nau wafe mai. Ko ngā ue pe ai e ki he nau ngahi mo ui whawhoi tui tui. Pe nau tāria e pōpua. Amen. Amen. Malo apito sekretari. Whewhekau perikani. Ko haa uhinga. O whengata ai ki hua e kakai tu maari e mau mawhai ki pure anga o langi. Ko haa re so ni utau lava. Te hako miai. Kau ia whehu i whengata amun ke tāri. Kono whengata ane behen. O te osanto o keta ka raisi ai to unga koe lava ki langi. O osi lei polo tau toru e whengata ai kakai tu maari. Koe angai tau sio. Kana tau tala noa me foto e hala whanonga. O whenga si suke whakamu ui e tahako toape. Paku kai koe whaingata ai koe mea oi sistemi. Koe whaingata ai koe sistemi uta tau. Hanga o tau programa uta lete mini. Mo ui he tau mua. Ta tau e ke tahako toape. Sistemi uta tahako toape. A koe whaingata ai koe personalize pe whaingata ai. Koe whaingata ai koe whiri pe toko tahako umari ke whaingata. Koe koe rekonti koe tohi ko loto ke ukamata ai vese ua te ulau ke he. Maa ke wahang furu vese wanima. Mako tau vese te vitoi eh. He koe haono aonga ki he tangata o ka pau tene maua mamani ko toa pe, kai more ai haono lau mari o ona. Pe koe ha e foaki e he tangata ke whetongi a ke hono lau mari. Ua ke vesi, tutu whoku me ke, hua. O ku whai ngofua ke hu e kameri i he Hawaii hui, i he hu e tangata koloa ia, i he pure anga o tua. That's impossible. In our small human mind, it is impossible. Tau whakakau pe. Ko tala noa koe o e mata o e hui. Ko tala noa ke mata pā ko se usarema. Kono teu koe ke toe la ahe au whalaite, tāpune mata o se usarema. Ai mata pā, ai mata e hui. Tāpune. Ka pauna ke tō mui mai koe moho aswhai whakatau he mata pā, e toki awa pe toe la ahe. Ai tangata. Taramai, e whai ngō fuang ke kameri ke hu he awa e hui. I tanga mau koloa. Sai, toi lama pe tai me take tau ririu.
Ko hui aku mata whainga taka. Pati tau sio ke ki foi hui. Mono ki mata koe hui ke kahua foi filo. Ka pau ke lava foi filo whakahuai. E hui fe ka merie. Ko ai ben ke mahino ai whenga taka noko ni. Ka kohono whakamo oni koe tala noa. O bene tala noa ia. God alone make the impossible possible. There is nothing impossible. Kila impossibility ke otua. Erase ia. Kau tengok fehoi mai te o ke ilo fehoi. Ilo e fehoi ko apita. Se fehoi apita. Tange pita ka sisu. Sisu. Fehoi au. Fehoi au mo matiu mo o kuri aki apita mai koloa fae kai mui ate ko. Ko impossible tange sisu. Ko palo mesi atu elahi o mo tu whakangai mamai. Kai amu hake pure anga ko te mamoto. So ko ono whakahoko mai ia, ko pure anga langi u tatau e ke taha ko tobe. Tatau ke maalunga, tatau ke maulalo, tatau ke tu marie, tatau ke masiwa, tatau ke kaukaua. But it's an individual decision. Ko pau pe ke fai. Fehui rewa. Ka pau ke he tu marie. Ka pau ko tu unga ke ia. Ko ano aunga ho tana ke koloa ko toa pea mamani. Kai mori hola mari. Kelo ku tuki mai eikia. Tra mai tama ha. O ge fai nga mari ta tau pe mo ke pure anga. O te ai. Ko me malo. Malo bit pau tau ko osia re soni o tanga. Iyo. Malo bit vai ko ku lawa vai fe vini vai masila. Ke to fia fra fere ko nga ton be ke poini. Pe auti ko me utawa uva ve ki mui ali pe mo fa matala hange ko kaukawa me malohi pe mo tu maria ka kai tua ta mai ke siasi ko hai kaukawa lo to siasi ko fai fe kau ko kauereta ko secretary ko palestini ko be ko tu ta ke secretary ba secretary ai mo ka to mala hange ko be me ka kai ate au ko talahu iyo ka ko po aki ko ni ki he ta ko to pe ki he taha kon tobe. Sekretari, albe hoko, mai fa mabop, hoko mai ka koe, berikan. Malo bito pe ko tu ko e ta paki ai ta moi ta fanongo ki folfola o wiki ko en ai ngau e fa misnare ki he kau tu mari ki he kau mafai malohi ko hivi malohi ka ko fia o pito he ki whakaukau o ki evangelio ko e nei whai he ki whewhine pōpula o poate nani mau pe toa whiunga taimla he tau mo wiu tau whainga tā ia ke tau o rea hange ko mena ke whakalawe mai ki ai tau sio pe tau tolu ia pe tau whainga tā ia lolo tonga ko iau whina ngalo o tua ke au e whakamo ui ki ani i pia ko tui ko mea ia ku ni hanga o pore i ki tau tolu pia pore i au i e kumo ui. Ke oa na tau sio i he ngahi tuu ngā pia mo i laka ngā pia ni hanga i o ta ofi ki tau tolu me he tau whai e whina ngalo o tua ke whakahau atu ke te tau tolu ai whai whakamo ui ai o tua. Pia ko tui ko ki whakaukau pia ko mahu i hai ai malo. Malo. Sekretari. Nani whai whikau, pake whai mai pe mai tau lotuku. Hawhikai mo ki tā ki kina. O e ahoni ka mohono re soni ki he weekend ni. Ko no fo pa ko fra amu ke tanaki atu pe sekretari e fra ma opo ai fra kau ni. My God's mission is to seek and save the lost. That should be my mission too. Mari. Tatau bibo ka hatu ngau ke iai. Ko tau fatongi ai. Ke whakamu. Peo ku ke kaukaua, peo ku ke malohi, peo ku ke tuumarie, peo ku ke masiwa. O ku hohori ate whakamu uia eiki ke atu ki hakoe. Amaro peo ku lerei ke tuku ake whakawhi koe ni. Ka pau ke whie mao e mo ui. Ka mai e sisu. O whai ngofua pe hao. Pete ke mao tai totongi. Hao. Te whai ngofua pe mo maa. Lot pe hanga i ki o whai tāpu ki nei whakaukau e re soni. O tau whiako ake ai i he auni ke tau otu. Lau mari maani oni. O
Koe fungane mea ku mau korea. Ke whakamo ui ta tau ki mau tolo. Neo ngai mau ngai whakawhea ngai o ku whai he mau i ko eni. Awana ngalo. Ai misiona e a Fiona. Ke whakamo ui. Whakataya mau lau maria ku mau whea re soni ko ako. Aki nau tolu me he ope ku nau whanongoa. Hau atu ho of kere sige te ki nau tolu hangi koe ku mau to whangai. Whamoremore a lau maria mani oni. Whamoremore mau ngai tono no. Kai mo moi atu ki mau tolu ki o Afrima. Te mau lotu mo mau hui a kaisi koe alo. Kako mau whamo ui. Amen.